o te toi whaafelo I atu I lau whaafonga anga ili nei tae au, si mai lau whaafonga Talafoa Radio Samoa. Ua pālota le tūsama le se fulu afe Allied Health Workers e te e le masina fou. O Allied Health Workers po ilato nei ngā lulu te tonu District Health Boards e lango au nanga le soifua maloloina. Ai le oni tausi mai po oni fo mai, ma e au fiai scientific ma technical professionals. Whaalia le uni le Public Services Association po le pisa a, o te e wafuafua e mai le aso iwa e o le aso lua se fulu o me. Ma o tono o lea periota, o le a muli ta ia i le au whai ngā luenga wa pālota e te e na o tū la fono, ma I tū la e tatau na ngā lulu e ai. E se mai I leo laso se fulu ono me, o le a te e ai mole lua se fulu whai tū la. Mai le iuni o lo tutu mo tangata nei o lo ngā lulu e lango sue au nanga le soifua maloloina. A wha tusa totongi o I lato o le a te e isi tangata ngā lulu e le mtanga luenga. E whai lava si maua lalo, to e le leitu langa o ngā luenga. Reporti ai le to atelo I lato nei wa whaafsota I mai e providers e se le soifua maloloina au se talia. Ma o fo mai totongi le lei. O le toi ta uai o te e o tapena, ua sa waile mai a le tau nu o le te e na tau ta ue whai le masino mati, pei ta I o lea sa tau fia e le polo a inga le whaamasinonga. O na ua masani tele le malo e whaalu tupe, o le whaapongai le o le whaatetele o le inflation, o le taunga tau le soifuanga ma le sau I lalo le malo si anga o le tupe le atunuu, e tali tonu le taita e o le tuangai le National Christopher Luxon, ua mafua lea I le o le whaasoa le malo. O le so le fofola mai e whaamomonga le inflation o le ulua I kuata o le neitau sanga, ma a o talia, wa iei reporti e la talata I le fitu pasene, ma a whai e sao, o se maualunga tele lea wa whaamawina mo New Zealand, talo mai uni o le awhaiva se lauiva se fulu. Whai mai Luxon, o le tu o ia le malo mafua anga ese whaavao malo peitai, e tutusa umalu I tau na ui mai ai atunu ese, a o lea na o le tolu tesi ma le 5% au se talia. Tasi pasene Japani, ma Singapore e na o le 2%. Ia New Zealand mai le 1% I le fitu pasene, ua mo o mia le malo le toi ilo lana tupe whaalu. E ala leile toi whaatulanga au nanga mai loai, po o apolo keti ele ola, ma ia I loai tupe o lo mau. O ana nafi leana fonga I reporti saunoanga le suipale Mia Grant Robertson, o le ato e whaia tu la fono fo le malo mo ana tupe whaalu. To atasi na maliu I le mu na tula I mai ana nafi o te hui au kilani. Whaamauti no mai e leo le fale o se tasi o ainga, ma o leo umalo na soifua na maua na tino maliu I totono le fale. Le isa isi ese na whaamanu alia, ma e leo iei fo ini masalo salonga, I le maliu wai o le tangata o lea ainga. O lo o whaawa pea so eso enga masani a leo, whaapea ma le so eso eino o le tino maliu. Te ele manufasi whaatau atu I whafua ni usila wa awina sa awatu nei I Amerika. Ona o le tuwai ona ki lio uta I le wafua saina. Ona o tapua saina o lo iai nei. Wa awhiai ma le whaangasolonga masani o le taunu watu. Ma le o ese o waala o loa I Shanghai. Ma ewi ele o tapu nia le wafu I Shanghai pei tae o le tele o siaki ma ki lia e tatau na whaia. Ua awea lea ma awhianga I le tele o waala o loa. Mai le Associo Meat Industry tala le TV tasi. O le tūlango le awhianga o lo iai, e awhia lo Shanghai, ha awhia umai ma le network. Ua whaiai ma le suinga vave e suia nga I Amerika ano manufasi o lo awina atu I Whafua New Zealand. Ai inisi o kamupani o lo o whaatawina atu I Whafua ano manufasi. Ua mawhauwhau o le a suia nga I frozen meat, ina ia awai na I whaale tonu pe a umio na tali ngale ki lio waa I isi atunu. O le maketi saina, o le maketi au pito I le leilea I le awina atu I Whafua o ano manufasi a New Zealand. Matala muli, ua taunu o le whainga malanga al pale mia ma le awi Japani. Lua aso leo le ayai Jacinda Ardern I Tokyo mo tala noanga whaapisinisi. Tuarisi ma whaatawa inga. Ele I mawhaiona tu ua umai le au malanga Singapore mo Tokyo o na o le maua nisi Koviti. Bei ona yeile to atolu leana maua siaki Singapore. O le aua mawhaiona whaawa watu Japani na whaiai siaki le to ai taunuu, ma ele mawhaiona tu ua potu o whaletali malolo no nofo ai se ia vangana, ua fo I mai siaki e negative Koviti. Ai isa tala mai le taimi au iai Singapore na whaalawi loa ile toe whaalau tele o le Working Holiday Scheme I le vao New Zealand ma Singapore po o se tasi leo whainga whaapaanga na mua sau I tua I le luafe se fuluiva pe ta I le I o na o le whaamai. Ma o le aso lima o le masina fou, lea e amata tatala I awa noa mo talo sanga. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.